Čekamo našeg domaćina Paju pa da nastavimo put. Prave jesenje vremenske prilike pratile su nas gotovo celim putem. Mi se nismo dvoumili kad je u pitanju nastavak puta, jer sreća prati hrabre. Ipak će se loviti zec, tako da nije bilo reči o odustajanju. Izlazimo na autoput E70 i nakon kratke vožnje uključujemo se na petlji Kovilj. Prolazimo Šajkaš i Vilovo. Nakon 40 minuta vožnje od Novog Sada stižemo u Mošorin. Lov i još ponešto. Mi smo lovačko udruženje Fazan Mošorin. Gazdujemo lovištem Mošorinski breg, površine od 6.500 hektara. Trudimo se da to gazdovanje bude uspešno i za sad i jeste. Bili smo ranije u udruženju Šajkaška, izašli smo, osamostalili smo se, dobro funkcionišemo. Ima to svojih prednosti kad smo sami, ljudi više rade, više se zalažu kad se bore sami za sebe. Imamo fazaneriju i vikendicu na fazaneriji, lovačku kuću, koju treba još malo tu da poradimo. Sad smo uradili put, imamo divlju svinju, jednom godišnje organizujemo hajku na divlje svinje i na predatore u decembru. Tako da družimo se, lov je u neku ruku druženje i svrha lova i jeste druženje. U lovištu imamo srneće divljači dosta, imali smo odstrel 2 zlata u 2 godine za redom. Lov i još ponešto. Lovačko udruženje Fazan Mošorin. Danas lovimo zeca, teren Mošorinski rit. Malo je važno vreme, teren je teži. Zec se lovi pogonom, bez pasa, karika. Obavezno svi ponesite markere, prusluke i vodite računa o bezbednosti. Naravno, dobar poklon. Lov i još ponešto. Nakon kratke vožnje traktorom i prvog pogona u sistemu potkovica, lovci nisu imali puno prilika za odstrel. Grupovođa je napravio novi plan za novu tablu. Podelio je pozicije prema lovačkim, ali i streljačkim sposobnostima pojedinaca. Ko vodi levo i desno krilo, ko ih prati, ko je u najdubljoj tački potkovice, a kao i obično na dočeku su najstariji članovi udruženja. Krenuli smo. Vetar je bio nepovoljan. Zečevi su se podizali daleko, jer je lovcima duvao vetar u leđa. Kiša je padala noć pre lova, sve do jutra, pa je blato bilo jako. Sveže obrađene njive su bile dosta teške za gaženje. Sunce se promaljalo iza oblaka i u kratkim intervalima, što je na trenutke popravljalo raspoloženje lovcima kao i našoj ekipi, jer se zec lakše raspoznaje na oranju. Mošorinsko lovište obiluje srnećom divljači, koja se slobodno kreće celim matarom, bez bojazni od lovaca. Nakon nekih par minuta gaženja pojavio se još jedan zec koji je krenuo da trči popreko. Iskusni lovci se u tom momentu smire i čučnu kako ne bi uplašili zeca, kako bi on eventualno krenuo ka njima. Ovog puta kolega lovac nije imao sreće. Vremenske prilike su se smenjivale
pa je odlučeno da se napravi pauza za lovački doručak u iščekivanju povoljnijih uslova za lov. Probleme oko paljenja vatre svojim savjetima je rešio deda Pavle. Mogli smo da ispečemo kobasice, slaninu i sve ono što smo poneli za okrepljenje. Marija pita, imaš da prodaš mene? Slušaj, nemoj što da me pitaš. Meda više nema. Jedino sad... Ja odmah prekidam. Lov i još ponešto. Poljski, obični zec potiče iz stepskih područja. Vrlo lako se prilagođava okolini pa je rasprostranjen na celom području naše zemlje. Zec je dnevna divljač, mada u sezoni lova preko dana miruje u svom skrovištu, ispred kog vešto zamrsi i prikrije tragove. U našim krajevima lov na zeca počinje u jesen, kad se posle poljskih radova teren malo očisti, kako bi se dobilo na vidljivosti. Njegova brojnost je u opadanju. Negde, mada veoma retko, zec se lovi 5 do 6 puta. U nekim lovištima 2 do 3 puta, ali u sve većem broju lovišta se uopšte i ne lovi. Postoje razni načini lova na zečeve. Kod nas najčešće se primenjuju grupni i društveni lov. U grupnom lovu učestvuje 3 do 5 lovaca. Ovaj vid lova je pokretljiv i primenjuje se sa uspehom gde je teren ispresecan i vrši se najčešće takozvanim četkanjem terena, pogonom i prigonom. Veća grupa lovaca organizuje takozvani društveni lov. Primenjuje se na očišćenim terenima i to kao kružni lov i potkovica. Svaki od ovih načina lova imaju terače i čekače. Zadatak terača je da dobro četkaju teren, a zadatak čekača je da budu jako strpljivi i jako precizni. Snimili smo drugi izlazak u sezoni lova na zeca. Našu ekipu srdačno su ugostili domaćini lovačkog udruženja Fazan iz Mošorina. Izuzetno mlado udruženje, samo papirološki, jer su do svog osnivanja bili u sastavu lovačkog udruženja Šajkaška iz Titela, kako je predsjednik ranije i napomenuo. Posle treće potkovice osmesi na licima lovaca su bili vidljivi. Lovačko zadivkivanje je sad već moglo da počne. Kratka pauza za predah i prebrojavanje odstreljene divljači, nakon čega je usledio polazak na sledeću parcelu. Lov i još ponešto. Stigli smo na pretposlednju parcelu za ovaj lov. Nije nam bilo lako da pređemo sve prepreke pred konačno raspoređivanje. Oružje se prepunjava, obraća se pažnja na raspored svih učesnika. Vetar se pojačao i lovcima smanjivao šanse za odstrel. Lovcima bez odstrela je bilo itekako nezgodno, jer svaki njihov novi promašaj je bio ispraćen šalom. Ubrzo po kretanju u sistemu potkovica odstreljen je jedan zec. Ovaj način lova je dosta dobar, ukoliko se poštuju sva pravila bezbednog rukovanja oružjem. Kuriozitet ovog lova jeste da je zbog vetra jedno krilo potkovice imalo daleko više prilike za odstrel. Ti veseli promašaji su po nekom nepisanom pravilu dosta zanimljiviji od odstrela. A zec kao da zna da su mu tu šanse najbolje i ide na te lovce. Čuju se i razne šaljive doskočice. Napuni baruta u municiju, neka ga on je samo došao da se šeta, do onih nije ti godina, bit će još jedna parcela, promašivat ćeš ti još. Po prilasku i zatvaranju potkovice, komanda grupovođe obaveštava sve učesnike da se sme pucati samo van potkovice, to jest i za sebe. Tu se očekuju novi promašaji na radost ostalih lovaca koji, pogotovo kad se tako približe jedan drugom, mogu lepše da dočaraju te promašaje svim kolegama. Ti, tako reći, precizni lovci ostaju u sećanju svima koji su bili tu toga dana. Ali kako naš narod kaže, ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. Nepisano lovačko pravilo kaže da što se više smeješ kolegi na promašajima, budi siguran da će ti se to jednog dana vratiti tvojim višestrukim promašajima. Svaki lovac je i čuvar prirode i iza sebe gleda da ostavi samo tragove koraka, a patrone pokupi nakon pucanja.
lov i još ponešto. Novo prebrojavanje odstrela. Nije bilo dovoljno zečeva, to nas je nateralo na dodatnih 2-3 km šetnje po neuređenim pašnjacima mošorinskog atara, kako bi za svakog lovca bio bar po jedan zec. Za one mlađe lovce napominjemo da ne moraju svi da odstrele divljač kako bi odneli kući, pogotovo kad je u pitanju zec. Njegova boja je već sa potpuno male udaljenosti slična boji okoline, da mu se krzno ne može razlikovati od zemlje. Imaju izvrstan sluh, njuh i vidno polje od skoro 360 stepeni. Zec je dosta brz, stari zečevi su dosta mudri, pa neprijatelje pokušavaju da nadmudre krivudanjima i skretanjima u stranu, koje izvode vrlo dobro. Neki lovci, zavisno od kalibra kojim love 12 ili 16, kao i od krupnoće sačme koju koriste, vrše takozvano preticanje, kako bi imali veće šanse za odstrel. A neki pak ciljaju direktno u divljač, pa dolazi do promašaja ili do ranjavanja divljači. Oni iskusniji znaju da se zec lako diže iz svoje loge i daje u beg, ali također znaju da ga u najvećem trku može usporiti i čak zaustaviti tihi zvižduk. Bitna stvar koju treba ponoviti, da ukoliko naiđete na mladunče zeca u njegovom gnezu na sred neke livade i deluje vam nezaštićeno, nipošto ga nemojte dirati, jer zbog stranog mirisa majka ga više neće prihvatiti. Lov i još ponešto.